Бен сеттeki laga бастыки местный выджахар капсыхы. Кыһым мунуктан адамап, күйөк мунуктан оклоп көп. Иккен сакасынын каманатыттан. Ганис, Роланок, Ганис, Ганис, Хакин Чедига, Сэр, look, can you come up? The sail. What the sail? Нога, зона. Бастыгы түһүмәк бүтәнерер. Bir nulga adamap kıyınır. Многовековая поединок за первое место ведут Петр Адамов, Триковский, Николай Махмутов. Республика Саха-Якутия. Счет 1-0 в пользу Петра Адамова. İkisi tühümek sağlanına. Bu Jakuz kayga ıtıllı bu Jakuz Dalnay Vostok. Şibi bidirige diye hastaqtarga kürekte hitin bütehik kapsı hıta. Köberge saka silin boğuşturu. Kürektehi tümügün tuhunan Julurkan anal saytigar körörüt. Onna kimnäk bastağıttara mesles bittere barata hırdatıldılar. Bilegen programma bıhıtından bu kapsı hıkanitten. Kayılaqtары ona prizyodları nagradlahın boluğa. Olatlar bebelerin bilseller evet. Bir saastılar. Takıdılı. Oğa daktar etten köberge bebelerin gıtel bakta kösübü buluqtaqtar. Olehin bebelerin kötü bilseller.
Зона. Хирака. Ақсан bir-birге аны оқылап көп чарбайда. Захватывай. Хорошо. Еще тут видно. Ганис. Ганис дома. Туда на карту. Кыһылмыныктан тустар Петр Адамовка. Саха Республикатын үтүлээх тренер Николай Николаевич Рожин секунданныр оны текини сүбәтин истәгәт. Онуга Иди захватывай. Сама, поточнее! На ковре А весовой категории до 57 килограммов победу одержал Петр Адамов, Республика Саха-Якутия, и становится победителем данной весовой категории. На ковре А начинаются поединки весовой категории до 65 килограммов.